ole vinia chop chil dewin kan in ko khoma lunglei kan MJA te ai ron kal thakop maya kan riat angin Christmas limom tak luang takin kan mang zowa khotlang ruai tu te YMA te NGO te min puina min duty puina le police lampang duty te an thorim na zara Christmas tak khachu luang takin kan kala kan zowa khotlanga po harsatna lian tham omlawa traffic IC te kan zota accident lian tham omem katia accident lian tham omlove eng ma omlove kan tia ka thirlet na te po kha present out kan on pek chau kha suti rual chuan kum lui tha zan dar kwale chan ve vel khan report kan dong ta so ta bazar veng ki kon muna son ata than mual lampang akan wadi noya khan kan riat angin thai pakhat pi banal ngai pingai te a oma ani kha afapa in abiak po lo the biak po the lo awang khan an bakal chila thi in nan hua chuta chuan khotlang ruai tu tele police te kan kala thei pato pin ma kan langa la kum lui thla zan po kha ani na taka chuan law and order duty te an duty ti lawa chuan a police OC tanga thana level tanga helai SDPO te as additional SP te tin kai ngei po kani thowa mong vombain kan che ni alan dan chuan pingai te kha a in chunga khan ma ni atlum ni khan alang lova kan han chui chianga chuan forensic department helam panga kan thopui expert te puri chata ani khan amuna min en pui ngal feka engkim thei pato pin scientific evidence te kan lakhoma chuta chuan SIT te kan han indina SIT a chuan leader a SDPO pulung nema ani chuan member khan OC pumal soma tin sedilal rem ruata le rotea SI rotea te kang ho kan han ruata chu kan additional SP in chumlo chatlawin avil topa tikhan evidence tool ang chi te exam ngai te achui ngai ang chi te thei pato pin kan han chuya postmortem examination teng te po khan ka howin a doctor damlo lamp a doctor lampang an thiam lowange ti na lampang nelwin apona kan han vilve thapa thei pato pin he thil hi chui chuak ngai te u kan tia ti chuan nimin tlai khan dar rukbor vel khan kan suspect lak ji ga mi pakhat kha an han khal falta mo khal falta ani ho hi kan plain cloth ten an lo detect ti khan song lai place of occurrence aveng nai vela aveng chung chi apon ni lo he ta college veng te heng lai parallel road te zo nuai te ser kon te khang lai bor vela rin ler tu lo mang chi kha chumlo chatlawin an han zong khom chara an han zon khom nuwa khan mi pali panga vel kha kan han thliar rang ta ti chuan nemin tlai dar nga vel khan breakthrough kan nei ta ni chu po chu keini chu tia kaman che tia in puang ta lom tia ti top chi kan ni lawa investigation kha mumal takin evidence engkim fel fai taka kan ti anga ya kan langoi wanga chunga chuan press meet te in ria ti kan ria minon biak point chak ti kan ria ma se free tewin in chui theina turin hun tha min pe in tuar lo pon ni lo in tor pui lo pon ni lo in thinrim lo pon ni lo ma se in sum theya kha khan ra tha chu ani ka ria boinia darkar somni pali chungin he murder case hi kan chui chuak ani ti kha boinia hian press meet te ma kan soidu chuan kan thu don na atang chuan thu thleng seya alu lampang kha sang zong in ma bit zong hena oma he tia wak kai turang deuh si khan
FSL kan thian pa ina amu dan chuan anni ho ian expert an nia atukum kha athi chan berni in asia atukum du pa oma kha dup si khan avung ani avuna wang khan blood circulation athingal lo ni blood circulation na la renga avunga chu wang chuan ama po hi rei tak aladamani chumi nuwa chuan athi ni tiang khan conclusive chia chi lo khan amu dan ani ta a ti chuan ke ni po khan kan han ena inquest te kan han tia PME turin kan han thon chowa chuan ama chanchin sim hi i pingai te hi zut dam theina nei te ania tin milim enge ni tongmoi lo ni lo sela tlema wak sang chi deuh rui lo ngai ang chi te po khongai tak en kol pe tak tong tai sak mai chi rem chan le chan no po ngai to lo wa duat tak chi ani a ti chuan kan han chhota kan han chui chhota kutwar ngei ni in alanga kutwar ngei nia alana wang khan murder case kan register ta a chu SIT Special Investigation Team te khan man la char ta a nu chuina an han kal tak chho a khan kan rin lel nimin tlai dar nga vela taka breakthrough kan nei Johnny Rosang lian akum somli pakhat son of Zevanal chunga bazar veng lunglei chu ama ani ti kha aronin puang ta ni ti chuan evidence ang chi te atul ang chi te enge ni leading recovery te kan nei ang chi zong teng te po kha ni danga chuan kan ron thil chak lu tuk thin chaw ma se tunami hi chu i evidence that tak ti kan do wangin ni jana zan khuwa deu tho in tleiwar deu tho in at formalities te ei pubi em howin puri cha ta FSL kan team te SIT te haute ka ho kan reconstruction of crime scene khan zan khwen an nei le ta ni chu po chu i ama accuse ho khan ani na chuan a in soidan chuan tukver lamatang na luta mo thlang lampang tukver lamatang han na luta tikhan engemo thil indil awangte in chu sak tum awangte khan i kutanin thak ta kha ani a abak kha chu kan soi thui lowanga i investigation akal chho zelanga kan la reveal zel don ani ti kha ani a voinia kan man ki evidence engkim kan la khom nuwa kota judicial custody da turin kota kan thon chho to a court in judicial custody a voin choma khan ada fel to ani Lunglei district jail kan da to ani kan accuse hi Johnny Rosang lian akum somli pakhat son of Zevanal chunga bazar veng Lunglei ani ti kha ani a kha ka soi thei ni sela